Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай доп. Будем изучать цвета и использовать их в предложениях. Повторите за мной новые слова. Қара, черный, ақ, белый, сары, желтый, қызыл, красный, жасыл, зеленый, көк, синий, қоңыр, коричневый. Бұл қандай доп? Қызыл доп. А теперь попробуем составить предложение по образцу. Бұл қарындаш, бұл жасыл қарындаш. Менде жасыл қарындаш бар. Составьте предложение с картинками самостоятельно. Давайте перейдем к заданию. Раскрасьте мячи в соответствующий цвет. Думаю, с этим заданием вы легко справитесь. Послушайте диалог внимательно. Сәлем, сәлем. Маған сары доп берші. Міне, ал. Рахмет. Давайте повторим пройденный материал. Қара, ақ, сары, қызыл, жасыл, көк, қоңыр. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.